ke diteiši tša go leka dikoloi tša go feta tše nne tše di šetšego di tswaletšwe ka lebaka la diphetetšo tša COVID-19. Se ke tšhitelo e kgolo go batho bao ba ithekgilego ka tšona. Ha re tla monana di-line di bentse di le telele ene tlamehile re tsoe hoseng re tle monana re tlo fola ha o fihla monana ho ntshiwa bo fomo tse 10 tlamehile le kgutlele hae hape and ba bang ba rona re dula hole le monana Mario Winberg o Brandford then ha o fihla Winberg banka batho ba 10 wena o tluile mona ka tšhelete a o kgone o tlameha o kgutle then o nke letsatsi hape o ye Winberg kapa Velco. Kgoro ya dinamelo e di dira tšohle matleng a yona go šireletša bašomi le go hlankela setšhaba le ge lebaganne ditlhotlo. Jwale lefapha le tlile ka moralo o e leng hore o leka ho kgahlanyetsa diphephetso tse re kopanang le tsona ka morao re phihlele re le ka COVID-19 hobane re tlameha ho sebetsa ka tsela e fapaneng. Go tswalelwa ga ditiši tšeo go baketše tše dingwe mošomo o mogolo.